Biti ili ne biti? Pitanje je sad. Priznati ili ne priznati? Je li lepše u duši trpeti praćke i strele sudbe obesne ili na oružje protiv mora beda dići se i borbom učiniti im kraj? Ne spavati, možda ponekad dremati. Jer ni za dremanje vremena nemati, eventualno na briselskom podu dremnuti ništa više. A ipak, možda spavanjem se svrši srca bol i hiljadama životnih potresa što nasleđe su mesu. Eto, to je cilj i predano mu težiti. Ne jesti, retko kada i piti, toalet još ređe pohoditi. Kad bi se moglo spavati, možda sanjati, Nobelovu nagradu za mir sanjati. Ali džaba, ako ne moći zaspati, nego samo čitati ili noću po New Yorku šetati ili po koridoru Škodu voziti. Da, možda je tu čvor. Umjesto otkriti plan, svečano otvoriti koridor. Hamlete, 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 kud zijaš okolo kad me vidjeti ne možeš? Ja sam samo duh tvog političkog oca koji te je svemu naučio. Nego čuj me sad dobro, ti radi kako god hoćeš, ali sve moraš raditi po Ustavu, a naročito po njegovoj preambuli. Ne budeš li sve po Ustavu radio, navalit ćeš sebi bedu na vrat od svih onih koji te mrze i neko će ti od njih kad tad stati u kraj. Stati u kraj, 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 stati u kraj.